Topeng sane pinake reriptan seni tradisional Bali ketah talar kebau sang tapel. Kawentenan topeng majang krama Bali nenten sidelempas saking pemargin upacara krama Bali. Seni pentas tradisional kuentenane nenten sidelempas saking kebudayaan Bali. Kesenian sekadi sesolahan ring Bali nenten pinake hiburan kemanten. Santukan wenten taler kaanggen penegep upacara. Kuentenani punika ngawinang Bali sayan wibu. Punika taler ring kerajinan topeng Bali sani kuentenane akeh. Seniman Bali Iwayan Slamet Maosang Bali pinake genah seni budaya sal genah pariwisata. Topeng sane wenten nenten kaanggen ring pemargin sesolahan kemanten. Topeng Bali taler sampun komersil kuentenane. Pidadab makarya topeng majang pabuat komersil sampun mejanten mesiosan sareng topeng sakral. Baru nika merebus angin napi ya angin kena nika bahan-bahan merebus nika tujuannya nika angin pang awet taru nika sampai nika panten arah bubuk ada kan biasanya nak kena kayu nika kon kayu gede nika rayap panten kena rayap tentang nika nak ten mangkin nika nak ke mana pang berlanjut nah enten generasi nih penerus ini orang seni muda-muda nih kan bang pointen kenten daya tarik pun nih lanturan apa ya niki warisan leluhur wasdane. Topeng Bali lakaran ipun wantah taru. Taru sane ketah kaanggen minakadi taru cenane wiadin pule. Wenten pakem sane patut kaurat yang seniman santukan suang-suang tapel makte lelampahan sahel semite masio-siosan. Putu Ratna, Bali TV.